Namhlanje la ngilethwa umcimbi omkhulu sizohlangana ngendaba kaJesu Kristu. So nami akuqali namhlanje la ekutheni sizohlangana ngendaba kaJesu Kristu. Kuqala nami kukubi kakhulu ngicindezelwe idakamizwa okungangokuba empilweni yami bengiyinika ukuthi sekuphelile. Kodwa kwasiza ukuthi empilweni kumele uthathe isinqumo umuntu uzazi ukuthi ubani ngoba kwesinye isikhathi awudingi ukuthi uzocatshangelwa abantu but faka kube wena ukusuka kwena enhlizweni ukuthi yini oyidingayo empilweni. Njengoba nami kuyikona usingathatha isinqumo sokuthi akekho omunye umuntu ongangisiza ngaphandle kwaJesu Kristu. Kusukela namhlanje ngakade ngamkhetha uJesu eyinkonzo zomsindisi. Namhlanje sizohlangana ngizothi uJesu mkhulu ngamaxesha wonke ngaso sonke isikhathi ikona ngithi akekho omunye ofana naye, akekho ongafaniswa naye ngokuba ngangitshena ukuthi empilweni ayisekho into yophinde ilunge kepha ngoJesu Kristu oyinkosi. Namhlanje nami ngizothi ngingumntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa ngisindisiwe. Kungasukeli namhlanje kusuka mhla 28 April mhla ngamukela uJesu, mhlawumbe inyanga ezi8 le if I'm not mistaken, ngamukela uJesu eyinkosi nomsindisi. Konke kuhamba kahle egameni lenkosi ethu uJesu. Wonke amadimoni ayagoqa ngaphansi kwegama likaJesu. Ngiyabonga. Amen. Emadragini ngangena ngizothi ngangisemncane kakhulu ngoba kwesinye isikhathi uyathatha izinto ezenziwa abangani njengokubona lezi zinto ezenziwa abantu kanti awuyazi into masifike kwena usizofika ireact kanjani kuwena. Nami ongangokuba ngangena ematekweni olova ngalandela abafowethu ngoba phela khona isikhathi ukuthi wona uthi i-role model yakho kanti umuntu i-role model ebhedayo. So nami ngalandela abangani ngangena kanjalo ke emadragini ngisamncane ngisayongena nje ka6 standard lento ka grade 7 ka grade 8 I mean high school. Ngithe ngiyongena high school kwayela khona sengena entshing drugs ngalendlela ukuthi ngangisebenzisa iwunga kwa manje ngizothi early age nje ngisakhula ngisawumfanyana bengisebenzisa ugwayi insangu. Then ngithe mangena high school ngiyofunda u6 kwaye la khona ngingena khona ewungweni kwaye kona singaphazamiseka nasemsebenzini wesikole kwaye kona ukuthi ngiyabona ukuthi isikhukhula nami lento nasesikoleni siyehla lento ukuthi bengumntwana obehlakaniphile sekuyaphuma nanethemba lokuthi nami ngiyibone ngumuntu phakathi kwezinye izingane. Senginalokho kuyinyeza ngokuthi manje sekuyasho bonhliziyo yami ngabe inecala ekuthola ukuphumula ngoba even abazali bakho bekubuza ukuthi khonto sidla mali but ngizoba nalokho ukuthi ube nokusaba ukuthi iqiniso kanti iqiniso umuntu leli imkhulu nami lokho ngikuthole manje sengikhonza uJesu Kristu ukuthi iqiniso sesikhathi uyathi uyifihla into uthi uyifihlela wena kanti awuboni ukuthi uthi ufihlela abazali bakho ayimini kanti awubothi uyifihlela wena uqobo kunjalo nje. Yeah. Yes. Before bekunzima ngizothi nje ngoba ngihlale 3 years ngisekhapha 7 years kuphela ngisemgwaqeni bengijabasheka nje bhathi emgwaqeni lapha eScottburg. So njengoba ngiqale nje ngoApril ungena kuJesu Kristu ekutheni nabo ngimkhetha usabe inkosi nomsindisi wami. Ngizothi entweni eningi ngibona kunama changes amaningi ngoba kade ngigodukile ngekhaya ngoJuly. Ngithe mangifika ekhaya bebekade bangigcina kodwa ngithe mangiqhamuka bangamukela yize babengeke bangamukele ngikulesa simo but bangamukelile ngezandla ezimhlophe kuloko ngoba besebebona ukuthi sekhona ushintsho selikhona. Yes, bangamukele nje ngezandla ezimhlophe. Namacala engangikwenza njengoba ngangumuntu wayegqekeza antshontshe khona ekhaya ngaphuma ngayogqekeza ngaphandle ngashaya umphakathi ngaze ngagcina ngiholela ukuthi ngiboshwe kodwa ngithe mangiphuma ejele ngayibona ukuthi hayi khona into esengashintsha kumina. Ngihlala isikhathi eside kakhulu ngoba ngangiboshelwe iwunga le bengibhema but emacaleni amaningi engawenza ngizothi khona into oJenson uyayisindela wena kanti awubothi uNkulunkulu usuke kusikelele ngaso sonke isikhathi nje uNkulunkulu uhleze nawo kukubi kukuhle uNkulunkulu uhleze nawo ngisho njalo. Uthi kwangakabayeki ngokwamanje bona kelise iBhayibheli kukhona indlela eyayibuke kuyinhle musa umhambo wayo kodwa isiphetho sakho sokukufa. Nami engakusho ngawo ukuthi bona njengoba bengazi ukuthi uJesu inkosi nomsindisi futhi uyasiza nami bengafisa ukuthi ngale ndlela impilo esengiyibona ngayo nabo bayibone ngayo le ndlela engibona ngayo impilo ngoba njoba ngisho ukuthi empilweni uyawutshela ukuthi wenza kahle anti awubothi uyayibulala nabo basadukile kuyikona usabazi. So mina njengoba sengilazi iqiniso sengiyazi inkosi uJesu nomsindisi ongisizile osize yami impilo nami ngingathanda ukuthi nangelinye ilanga baphinde nabo futhi bakwazi basizakala ngoba liyasho iBhayibheli lithi wena ususizakele zama nomunye umuntu uthi asizakale injalo nje indaba. Uqinisile yabona iwunga yumoya. Iwunga yumoya kaSathane. Iwumoya omubi ngoba even ukade njengoba ngisasizwe nje ngangisimangplana ukubamba umuntu inkunzi ngangiyisola into esiyenzekile. So uma ngabe umoya kaSathane usungenelile uyawenza into but uthi uyithuke into esiyenzekile uyenze ngaleso sikhathi yazubona kusamnandi but ungacabanga ukuthi what come next yini esazolandela. So lokho ukubona lokho ngoba nakhe siyenzekile leyo nto ukuthi ngenzile into wrong ngale yanto leyana. So njengoba ngisho ukuthi iwunga yumoya omubi idinga nje ukuthi sikhulekele ayikho futhi indlela esenqoba ngayo ngaphandle komkhuleko. Ungamosha amamentadona ngagcwala bu100 endlini ngisho ngaba u1000 but uma ukuthi nje enhlizweni awukavumi ukuthi uyikhulule inhliziyo yakho ukuthi ukhathele lento then ngeke ungasizakali.